V 23. krogu prve slovenske nogometne lige Telemach, Domžale Maribor 1-1. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa po posredovanju VAR-a 11 metrovka za Domžale. Watson je v dvoboju s Frankom Kovačevićem storil prekršek, slednji pa je zadev iz bele točke. V tretjem spomladanskem poizkusu je Jug le klonil iz 11 metrov. V drugem polčasu si je Maribor priigraval priložnosti, pol priložnosti iz ene v 74 minuti pa so vijoličasti izenačili. Jakupović je v prvem nastopu za vijoličaste z globinsko podajo idealno našel vipotnika, ta pa v slogu prvega strelca lige zanesljivo zadev še 13. v sezoni. V nedeljo ob 15. uri štajerski derbi v Ljudskem vrtu, ki pa bo minil brez Josipa Iličiča, ki mu je disciplinski sodnik izrekel kazen 2 tekem prepovedi.
Mislim da dijeli mišljenja cijele slačionice, mislim da nismo zadovoljni. Očekivali smo više, tražili smo više, možda mogli i doći do tog nešto više. Jednostavno kada gledam cijelu utakmicu, mislim da smo u prvih 15-20 minuta propustili odavuti zaista 3 boda. Imali 2-3 jako dobre šanse, jako dobre prilike, obično to realiziramo i onda je puno toga, sve onda poslije lakše. Ovaj put nismo iskoristili šanse, nažalost ponovno iz 11 terca, ovaj put primili gol. Teško je to bilo loviti, uspjeli smo, ulovili smo, ali onda u zadnjih 10-15 minuta kada smo kod 1-1 trebali taj još nekakav mir, još malo posjeda, još malo lomljenja protivnika, krenuli smo malo žuriti. Malo je to bilo prenervozno u zadnjih 10 minuta, malo smo igrali ono što nije naš stil nogometa i zbog toga nismo uspjeli doći do pobjede. Drago mi je da sam debitao danas. Došao sam tu i odradio sam svaki trening kako treba, bio sam spreman da uđem tu kad me trener treba, kad me ekipa treba, bio sam jednostavno spreman, radio sam za to i drago mi je da sam to danas tu dobio šansu tako reći i da sam asistirao, to mi je još draže.